yitwa Isiyacu TV. Nibutsa kandi subscribe sabwani kuganda kandareke comment itezo cyawe cy'agaciro kandi ubaye wakunze video zacu wanasharinga ku nshuti zawe. Uyu munsi rero twaje tubazanira amakuru yo hirya no hino mu binyamakuru. Inkuru ya mbere irasa nkaho itangaje ariko inababaje, aho rwose hano hakurya mu gihugu cya Uganda bapfumuwe ibirenge, imigongo ihindurwa ibisebe. Iyicarubozo ryakorewe abakekwaho kurasa General Katumbi. Byagiye bivuga uno generale yarashwe, ariko hari abaketswe. Abagabo bakekwaho kurasa imodoka ya minisitiri w'umurimo n'ubwikorezi muri Uganda General Edward Katumba Wamala, bagahitana umukobwa we n'umushoferi. Itangazamakuru iyicarubozo bakorewe ubwo bavaga mu rukiko rw'ibanze rwa Nakawa nyuma y'iminsi 7 batawe muri yombi. Aba bagabo bashinjwa kugaba igitero ku modoka ya General Katumba ku itariki ya 11 Kamena 2021, ihitana umukobwa we Brenda Natongo Katumbi wari umaze igihe gito avuye kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tariki ya 11 Nyakanga 2021, polisi ya Uganda yatangaje ko yafashe abagabo bakekwaho uruhare muri icyo gikorwa, ariko 2 muri bo baraswa bashaka gutoroka barapfa. Mu batawe muri yombi benshi bitwaga amazina atari ayabo, aho harimo uwitwa Kamanda wa Rusimbi witaga Modinka Hussein, Bahab Rubuwama akunze kwita Masiliman Kisambira uzwi ku izina Mukwasi, Mustafa Kawawa Ramadan witwaga Amin, Muhammadi Kagube witwaga Bafumoya. Abishwe ni uwitwa Rubuwamba na Kawawa. Ubwo bari bajyanywe kuburanishwa mu rukiko rw'ibanze rwa Nakawa, beretse itangazamakuru iyicarubozo bakorewe ubwo umucamanza Douglas Singiza yari afashe akaruhuko. Bamwe muri bo barakubiswe mu mugongo igera ubwo ihinduka ibisebe, abandi bapfumurwa ibirenge, ndetse niyo ureba ubona ko bitarakira. Abandi amaguru yaratobowe, bigaragara ko bakorewe iyicarubozo. Mu gihe urubanza rwabo rukiri buranishwa, hamwe muri aba bagabo barakekwaho kuba barakoze ibindi byaha mu bihe bitandukanye, harimo kuba baragize uruhare mu iyicwa rya Meja Mohamed Gundu muri Gashyantare 2021, kuba barakoze ubujura bw'ibikoresho by'ikoranabuhanga mu gace ka Nasanga muri 2019, ndetse no kwica abapolisi batatu mu bihe bitandukanye bakabiba imbunda. Polisi yavuze ko bazakorerwa dosiye y'ibi byaha byose bakabiburana icyarimwe mu rukiko. Aba bagabo babyeretse itangazamakuru ubwo umucamanza yari asohotse agiye gufata akaruhuko. Bamwe imigongo yabaye ibisebe kubera ibihano, amaguru yabamwe yarapfumaguwe. Uyu yitabye urukiko ikirenge cye kigaragara ko cyapfumuwe. 2 mu bafashwe bararashwe baricwa, polisi ivuga ko bashaka gutoroka. Here we go. Inkuru ya kabiri tubafitiye hano ku Isiyacu TV iragira iti: umunsi mpuzamahanga wo gusomana. Ese bimaze iki kumenya uburyo wasomana n'umukunzi wawe akazahora abyibuka ubuzima bwe bwose? Tariki ya 3 z'ukwa karindwi buri mwaka abantu ku isi bizihiza umunsi mpuzamahanga wo gusomana, igikorwa inzobere zivuga ko ari ingenzi mu buzima. Ese ni iki gituma gusomana biba byiza? Bimaze iki? Ushobora gusoma umuntu wese? Tugiye kugaruka ku byo inzobere mu gusomana ivuga, ndetse n'uburyo wasomana n'umukunzi wawe ukazahora abyibuka ubuzima bwe bwose. Gusomana ni ubugeni, ni ikintu ukora kikuvuye ku mutima, ukagikora gikunze, ukumva kikurimo, atari ugupfa kwigana abandi ngo upfe gusomana utazi ibyo urimo. Umunsi mpuzamahanga wo gusomana wizihijwe bwa mbere mu Bwongereza ahagana umwaka w'1960, uza gukwirakwira mu bindi bihugu mu myaka
myaka ya 2. Mu myaka ishize Andreas Dremigian, inzobere mu gusomana akaba n'umwanditsi w'igitabo Kissing Everything You Ever Wanted to Know About One of Life's Sweetest Pleasure, yabwiye BBC ko uyu munsi ari ingenzi ku buzima. Madamu Dremigian wo muri Bahamas yavuze ko abawushyizeho babonye ko gusomana ari ikintu cyiza cyo gukora no kugira ngo abantu bumve icyo gusomana bivuze. Dremigian avuga ko amoko yo gusomana ari ugusoma umuntu ku itama, muramutsa, gusoma umuntu ku munwa ukojejeho akanya gato, gusoma umuntu ku kiganza muramutsa umwishimiye, ndetse no gusomana byimbitse mugahuza indimi bigatinda. Iki gituma gusomana biba byiza. Andreas Dremigian yavuze ko uko umuntu yitwaye imbere yabyo ari ingenzi, hamwe n'utumenyetso duto umuntu yakoresha umubiri we imbere yabyo. Ati ariko kuba ufite umwuka mwiza ni ibintu by'ingenzi cyane, cyo gituma abantu babiri basomana bagira ibihe byiza. Ko gusomana byagiye bihinduka uko ibihe byagiye bisimburana, bikava gusomana ku kiganza abantu baramukanya kagera aho bigeze ubu. Gusomana bimaze iki? Inzobere mu buzima zivuga ko gusomana n'umukunzi wawe umunota umwe bituma utwika ibinure bingana na kalori 26. Zivuga ko kandi ko hari ubushakashatsi bwerekanye ko gusomana birinda umujagararo cyangwa se stress, bigatera ubuzima bwiza. Dremigian ati soma umwana uri umubyeyi we, soma inshuti yawe, ni ikintu tuma umuntu yumva ameze neza, umuntu yumva akunzwe, yumva yitaweho, yumva adasanzwe. Niba rero ikintu cyoroshye nko gusoma umuntu bituma yumva ameze neza kandi nta kiguzi na kimwe bisaba, ndavuga nti tanga ku rukundo mu gusoma. Ushobora gusoma umuntu wese. Uyu muhanga yagize ati yego, nta muntu wanga gusomwa, nta muntu wanga gukundwa. Wasoma umuntu wese ariko ugashyiramo icyubahiro. Ntabwo wasimbukira umuntu witambukira wese ngo umusome, ushobora no kumutera ubwoba. Kuri uyu munsi wo gusomana nawe, ntutangwe gusoma umukunzi wawe cyangwa se undi muntu wisanzuyeho, abaye abyemera nta kibazo. Niba ushaka no guca umuhigo, wamenya ko abafite uwanditswe na Guinness World of Records ari Ikake Tiranarati na Laska Tiranarati bo muri Thailand muri 2010 bamaze amasaha 58 n'iminota 35 n'amasegonda 38 basomana byimbitse badakuraho. Niba ukunda gusomana cyangwa ubiteganya, ni byiza kumenya ko wakwitwara mu gihe ugiye gusomana n'umukunzi wawe ku buryo bihora bimubera urwibutso, akaba atabasha kuzabyibagirwa mu buzima bwe. Nk'uko urubuga Harry Kramer rubigaragaza, tangira gahoro igihe ugiye gusoma umukunzi wawe. Tangira buhoro, hera ku munwa we wo hasi, utsiritaho uwawe ukomereze ku munwa we wo hejuru, nabwo uwegereza uwe buhoro buhoro. Sumbyaho gato uko watangiye. Nyuma yo gutangira buhoro buhoro, ushobora gusumbyaho umuvuduko wabikoragaho, noneho umunwa wawe ukaba watangira werekeza cyane, uwe ukamurigata ugenda wongeramo kagufi. Ntukibagirwe gukoresha amenyo. Ku bantu benshi gusomana bitangira ndetse bikanasozwa bakoresha iminwa gusa, nyamara gukoresha amenyo bikangura ibyumviro, ugatangira kumva uburyohe muri wowe. Nta gukoresha amenyo bivuze kuruma mugenzi wawe, ahubwo ukoresha amenyo mu kwagaza umunwa wa mugenzi wawe, akarushaho kumva utuntu tumwiruka mu mubiri. Ni nk'ibirungo uba ushyize mu gusomana, kuko uko amenyo yawe yagaza umunwa we wo hasi n'uwo hejuru, bisimburanya bizana ibindi byumviro iminwa yanyu mwembi itari kuza. Hindura icyerekezo cy'umutwe, ntugomba gutangira gusomana ngo uze kubimenya.
kwirinda ubwo ubirangiza utarahindura icyerekezo cy'umutwe. Uko usomana uba ugomba kugenda uhindura icyerekezo cy'umutwe w'uwo murimo. Gusomana nabyo birabafasha mukaryoherwa cyane. Wikibanda cyane ku minwa igihe usoma umukunzi wawe, ntukibande ku minwa gusa nkaho nta bindi bice by'umubiri. Iyo inshuti yawe ifite ugomba no gusoma mu ijosi, amatwi, ku matama umukunzi wawe, ibice byose by'umubiri bigakanguka, nibwo urushaho kuryoherwa. Kubikora kenshi bituma uhinduka inzobere. Ntushobora kuba inzobere igihe cyose udashyira mu bikorwa ibintu bishya wungutse. Ntushobora kwizera ko uzasomana neza n'inshuti yawe ku nshuro ya mbere, ariko igihe cyose uzakomeza kubikora uzasigara uri umuhanga mu gusomana, buryo uwo uzasoma bizamubera urwibutso mu buzima bwe bwose. Ngaho nguko rero abashaka kwiga gusomana arababwira iki? Indi nkuru itangaje tubazaniye iragira iti: umusore yaretse ubukwe ku munsi wa nyuma akimara kubona uko umukunzi we abyina. Ibi byose noneho turamenya ari ibiki? Umusore wo kuri Twitter yamenyekanye nka OkCardinal yahisemo guhagarika ubukwe ku munsi wa nyuma akimara kubona utuvidewo tubiri turimo uwo bari bagiye gushyingirana arimo abyina amaso. ngo yari akunze guhakagiza uwo mukobwa bari bagiye kubana mu nshuti. Umwe muri zo yagize atya asanga uwo mukobwa asanzwe amuzi kuri WhatsApp, yohereza utuvidewo tubiri tugaragaza uwo mukobwa amaso. Ibi byatumye umuhungu akunze kuvuga ko umukunzi we ari indahemuka nutinya Imana, ahita ahagarika ubukwe. Inshuti yagize iti: inshuti yanjye iba mu Bwongereza yanyoherereje videwo y'umukobwa bagiye kubana avuga ko tinya Imana. Nasanze iyo nkumi nyizi ndeba stati ze, namwoherereje utuvidewo tubiri tw'uwo mukobwa. Ubukwe bwahise twikingi. Ni uburyo abakobwa babyina barimo kureshya abagabo. Abakobwa babukoresha bacugusa ikibuno babyina bahemye. Ubwo bwoko abakobwa babyinamo bwamenyekanye muri za 90, bukekwa ko bwavuye muri leta ya New Orleans. Ngaho nguko rero ababyina, namwe mujye mwitonda, namwe ubukwe bwanyu butazapfa. Igarukiye mu Rwanda, inkuru yacu itangaje iragira iti: ibere ry'umuhanzikazi Ariel Wayizi ari kumwe na Juno Kizigenza rikomeje kuvugisha benshi. Umuhanzikazi uri mu bari kuzamuka muri muzika hano mu Rwanda, Ariel Wayizi na Juno Kizigenza baherutse gushyira hanze indirimbo bari kuva. Aba bombi bahurira mu ndirimbo bakomeje kuvugwa ko inkuru z'urukundo rwabo n'ubwo ubwabo batabyemeza ku mugaragaro. Kuva Juno yakorana indirimbo na Ariel, kubera ukuntu basigaye bagaragara cyane bari kumwe, abenshi basigaye bavuga ko ari mu rukundo. Juno na Ariel mu mashusho yakwirakwijwe cyane ku mbuga nkoranyambaga, ibere ry'uyu mukobwa yagarutsweho cyane. Hashize iminsi hagaragaye amashusho uyu mukobwa ari kumwe na Juno, ndetse hari bavuga ko aba bombi basigaye babana mu nzira. Amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga agaragaza Ariel na Juno bari ahantu mu rugo. Muri aya mashusho Ariel yambaye umupira usatuye. Bombi baba babyina indirimbo ya Bruce Melody. Nk'uko bigaragara muri aya mashusho babyinana bikubanaho. Uyu mukobwa biboneka ko nta sutiye aba yambaye, ku buryo abyina ibere yikubita hirya no hino. Aya mashusho ya Ariel ari kumwe na Juno ubona bizihiwe cyane, niyo yavugishije abantu benshi mu bakoresha imbuga nkoranyambaga. Uwitwa Nusira Irakoze ati:
uziko ibere riduhaye sho. Undi nawe Mugisha Ivan ryahereye ku matako none rigeze no ku mabere, ubanza Juno atari bushire gusa noneho ari bushirire papa. Pacifique nawe Wise ubanza azi kunyonga igare ku mugani wa Mico the Best. Undi nawe witwa Mugema iracyari umutemeri umuseje undi mwana. Ariel Wise yavuze ko Juno Kizigenza baheruka gushyira hanze indirimbo bari kumwe yitwa Away yari itegerejwe na benshi kubera ukuntu bayiteguye abantu kagera aho anasomana ari inshuti ye, ariko nta kidasanzwe kiri hagati yabo. Indirimbo bombi bahuriyemo ivuga ku muntu unyuzwe n'urukundo na mugenzi. Hari ahantu bagira bati ku rukundo rwawe nzahaguma, nzanyura mu nzira zawe, iby'urukundo rwawe tuzica umujyi, iby'urukundo rwawe iyo bazavuga ntacyo bimbwiye, uzanjyana kure. Yo gusohoka habanje kujya hanze amashusho yo gusomana bituma benshi bacika umwandukuro bakeka aba bombi ko bakundana, ariko nyuma biza kumenyekana ko bashaka kugira ngo bavugwe mbere y'uko isohoka. Icyo gihe Uwayezu Ariel cyangwa se Ariel Wise yabwiye umunyamakuru ko agira byinshi avuga ku mashusho yagiye hanze asomana na Kizigenza, gusa avuga ko uko abantu babonye ari uko. Ati amashusho yagiye hanze nta byinshi bivugaho, gusa Juno Kizigenza twakoranye iriya ndirimbo we ni umuhanga, nkunda umuziki akora ikirenzeho, ni inshuti yanjye magara ibihe byose. Twari tumaze igihe kinini twifuza kuzakorana indirimbo none twabikoze. Yakomeje avuga ko abantu bakwiriye kugira ikibazo ku byo babonye kuko ari akazi bari barimo kandi karangiriye aho babuze. Umuhanzikazi avuga ko afite ibikorwa byinshi nyuma yo kuva muri Symphony Band. Ati ni kimwe yasohoye indirimbo nshya nta gihe kinini isohoye iyo nise Epanal ahuriyemo na Riderman. Nshaka kubata umuziki mwiza abakunzi banjye n'abakunzi b'umuziki muri rusange, nkabereka byinshi kandi mbashimira ko bakunda ibyo nkora. Ariel Wise yavukiye mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali muri 2000. Ni uwa gatanu mu bana barindwi bavukana nawe. Yasoje amasomo y'umuziki ku Nyundo ya 18. Ubuhanzi bwe afatira ibintu kuri Bruno Mars ndetse n'umwongerezakazi Ella Mars. Aya nguko rero ibyari amashusho agiye akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga. Twasoza amakuru yacu tutababwiye n'amateka make y'abirabura mu bazungu, aho hari bwumvikanye n'amateka ya Bob Marley. Mu nzu Bob Marley yabayemo mu Bwongereza yahawe icyubahiro. Icyapa cyo kumuha icyubahiro nicyo cya mbere ahawe n'ikigo English Heritage. Umuhanzi wamamaye mu njyana ya reggae Bob Marley yaraye ahawe icyubahiro n'ikigo English Heritage ku nzu yabayemo i London mu Bwongereza, ubwo yari amaze gufata amajwi y'umuzingo indirimbo ze wa Exodus. Icyapa cy'ubururu kigaragaza aho Marley yabaye n'itsinda ry'abaririmbyi rye rya Warriors mu mwaka w'1947 cyashyizwe ku muhanda wa 12 Oakley Street mu gace kahitwa Chelsea. Bibaye nyuma y'igikorwa cyo gutahura ahandi hantu hagiye haturwa n'abakomeye bo mu bwoko bw'abanyamuki. Umuzingo w'indirimbo wa Exodus wa Marley n'itsinda ry'abaririmbyi rya Warriors urimo indirimbo zakunzwe nka Jenny, Three Little Birds na One Love. Icyo cyapa cyari cyatinze gushyirwaho kuko Bob Marley atari yanditswe mu bubiko bwa nimero za telefone cyangwa ku rutonde rw'abatora. Marley kandi yatanze aho atuye atariho ubwo yatabwaga muri yombi kubera urumogi
kabiri mu mwaka w'1987 mu kuyobya uburari polisi ngo itajya gusaka ibiyobyabwenge muri iyo nzu ye ya Ikigo English Heritage cyemeje ko iyo nzu yari icyicaro gikuru cy'itsinda ry'abaririmbyi be ndetse ikaba n'aho habaga h'ibanze nk'uko amakuru yo muri iki gihe bivuga. Benjamin Zephania yavuze ko umuziki wa Marley wavuye ku kirwa gito cyo muri Caraïbes nuko usesereza isi. Mu mwaka wa 2015 ikigo English Heritage cyita kubungabunga inyubako n'ahantu ndangamurage harenga 400 mu Bwongereza hose. Iki kigo cyashyizeho itsinda ryo kongera gukora iperereza ku hantu hagiye haturwa n'abantu bakomeye bo mu bwoko bwa nyamuke. Mu byapa birenga 900 biri mu murwa mukuru wa London, ibingana na 4% gusa nibyo bigaragaza abirabura n'abakomoka muri Aziya. Ubwo yari i London, Bob Marley yarangije gufata amajwi muri studio y'umuzingo w'indirimbo wa Exodus urimo indirimbo Denim Tweet, Little Birds and One Love. Ibyapa by'ibara ry'ubururu ni ibyo kuzirikana isano iri hagati y'ahantu n'umuntu afatwa nk'indashyikirwa mu byo yakoraga. Ibyo yakoze bikwiye kuba byarageze ku kintu kidasanzwe cyatumye amenyekana muri rubanda kandi akagomba kuba amaze nibura imyaka 20 apfuye. Abandi bahanzi bahawe icyubahiro barimo nka John Lennon, Freddie Mercury na Mozart. Umwanditsi w'umurasta akaba n'umusizi Lord Benjamin Zephania niwe washyize ku mugaragaro icyo cyapa ku munsi w'ejo ku wa kabiri. Bwana Zephania yagize ati biragoye cyane kuvuga icyo Bob Marley yari kuvuga kijyanye n'iki cyapa, ariko rimwe yigeze rwose kuvuga ati baho ku bwawe uzapfa ntacyo usize, geraho abandi uzatuma wongera kubaho nanone. Rero ndabizi neza yari kuvuga ko ibi kubera abantu be n'umuziki we. Umunyamateka akaba n'umunyamakuru David Alsog yagize ati arenze kuba umunyamuziki w'umuhanga yabaye ikirango cy'umuco, aba inkomarume ku bandi bahanzi b'abirabura. Iki cyapa cyo ku muhanda wa 42 Oakley Street ni cyo kiguha icyubahiro aho Marley yabaye n'itsinda rye n'indirimbo hagiye hakorwa muri 2004. Abanye mu makuru yacu ndabashimiye, kandi niba kunze video zacu cyangwa se amakuru yacu washanya inshuti zawe ukatuha na like. Naho mu makuru ataha ku Isi Yacu TV mwari kumwe na Joseph Bayingana. Ciao ciao.